Zdravo, ja sam Anja Ćurčić i u predstavi Crno zlato tumačim lik Angele Fernandez. Angela je transrodna žena, odnosno ona je zapravo sin Angel, sin Dimitrijev i Marin, koji je pobegao iz rodnog mesta u Makedoniji i otišao u Barcelonu da traži svoju sreću. Tamo je izgradila novi identitet i sada po povratku nazad u svoje rodno mesto sukobljava se i sa sopstvenim identitetom, a i sa odnosima koji su nerazjašnjeni i koji su ostali tu sa tim njenim starim identitetom zajedno. Ova priča je dosta emotivna i bavimo se nekim veoma škakljivim pitanjima. Pored tog veoma važnog te teme transrodnosti, bavimo se i temom porodice i porodičnih odnosa, što je nešto što i mene kao Anju Ćurčić pogađa i sa čim mogu dosta da se poistovetim. Tako da, eto, dođite i gledajte nas.